Ti Masakbayan. Full episode. Saan ka kuman nga agsubli jay abroad, Dad? Kasano nga rin makaurnong tayo ti pagadal mo, anak? Agkolehiyo kanton. Narigat na awan trabaho. Saan ka na makaadal? Saan ko akayat tiyag may sa dito'y balay, Dad? No makabiro ka kiti sa bali amamim. Adanton kadkadwam diti balay. At nga tanasingpat akas ka ni Mami, Dad? Uy, nalaingak amang kilatis itinasing pata babae. No kas lalakit di ka ni Mami kasingpat, Dad? Nulakit di tagsingsingpat ka. Mabalin anasingpat tumat ti kasukat ni mamim, anak. Unay katay ti kwarto mon, anak ko. Agkaiwara ti lupot mo. Diyak masango at tarimnan. Taado ti homework ko, Mami. Saan kumamot abasta iwaram latan? Aglalaok tinalabaan kan saan? Kupinamot adag itinadalo sa lupot mo. Da kayo na ati mangkupin tanabanluga ka nangaramid iti homework ko. Bimalbalasangan ka, adi mo pa'y amo nga isimpa ti kwartom. Day takaakas alupot mo. Indisum latan di takatrem. Makaturturo ka kun, Mami. Mabalin ka di arumwar kayo pa, hindi ti kwarto. Iso adi ka makasursuruket. Tadi mo kaya ti dumngeg iti pamagbaga. Unay kat ti itsura ti arubayan yun. Kunam no balay ang nagpanawan ni iti mano atawen. Apay kumaan nagpanawan ako nayo, Lola. Ay, kita man ti itsura ti arubayan nyo. Kaslaawan ti babae nga agdalos. Apay no agdalos ka kumamay. Agsagad kamot adi taruar. Apok. Makadaldalos? Masadutak? Lumaadak no kanayo nakagtrabaho? Uray kasta anak arugrugay ti arubayan nyo. Kasano no adda umay agarim kan ka. Kat kastoy mo't karugay ti balayaw. Ay, no talaga asyak ti kayat day ta umay agarem, Lola. Saan aday tarugi ti kitaan na? No di kat siyak nga umay na arman. Napitasak man? Ay na, apok aya. Ay, no saan kalaan na po daw. Amangan no di nakapaitalyawan tilaad alalaki. Ha! Nalabas kayo mat, Lola? Nagdalos mo tan, tinamay amit ti swelo, balasang ko. May galis mo ti tao nga umunagan. Saan kayo mat nga ubing? Tap na may galis kayo, Dad? Agpada kayo ti daddy mamim ama nagdaldalos. Pati arubayan, nagdalos mat. Diyak ngamin kaya makita na rugit ti balay kan aglawlaw, Dad. No anya kano ti itsura ti balay kan arubayan? Kasta kano mat ti bumalay. Isumot lagaya man nagdalos sa kanayon ti balay kan arubayan. Tanadalos mo't ti balasita nga aday ti balay. Kasta ka di? Saan ko nga mo kada kayo, Dad? Agpatiray o kayo manan. Sana patirayok na dyan. Tapod no mo't anak ko. Nasingpait kan nagagat nito mabalaw. Apay, di na nga takayat nga asawain ni Mara nga anak ta. Ay, imbag no kayat na ni Mara, kat naganak abalasang. Uray isukat balo, mait. At damit anak na abalasang. Ay, ibagak man kini Mara tagpacharming kini Tom. Na, kasano kuma? Ay, amangan no agsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak ta. Tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipauit na. Ay, si Kamet Ben. Agandar manen ti kinarupat kwartam. Tapno adamanen pagdawatam iti igatang mo, iti pagsukmon mo. Ay, di ka man agin dide. Ay, Amok ano ikan na ka iti kwarta katawatam. Imposible nga ibaga masan mo kaya ti kwarta. Nagtarman di agnagan iti Eddie. Asino nga Eddie?
Ado matagnagan iti Eddie iti pagadalan. Jay nga'y basketball player ang nagtaar. Ay, wan. Krasamot amin a babae day a player. No isunti na kay gam iti bola. Agririyaw dagiti babae nga agboy-boya. Ay na, naggasat kat nga tati agbalin a girlfriend na. Pagimunan amin ti makakita. Anya nga tati aramida, tapno talyawan na, tikaskan ko na. Day tangarod mati ibirbiro kak iti solusyon na. Agpapintasak man akanayon, barang talyawan na, ti kinapintas ko. Uray siyak mata. No siyak ti talyawan na. Malas mo. Saan ko mat nga ipalubos, ah? Ah? Masapol asya, timang tagikwa kanikwa na. Excuse me, ading. Agbirbiro kami iti Muse iti basketball team. Mabalit ka diya sika? Pangaasim, tapno mga abak ti team tayo. Ha? Kababain mat. Ado mat dita tinapipinta sa mabalin yung alaan, manong. Pangaasim, ading. Amin kami, kat sika tinapili mi. May sama ti team tayo. Red team ka, saan ka di? Karamanak iti red team. Ngam apay asyak, manong. Pangaasim, ading. Inspirado kami nga agay-ayam. Numanugot ka, kas Muse iti red team. Agpanunot akpay, manong. Pangasi mading. Kasarita ka manin tubigat. Maamuak ti pangadeng mo. O sige, tagin sayo kami kanumanan. Nakitam ka di akinasaon ni Eddie day nga ana? Wan, kasla seryoso tinagsaritaan da. Dinardaras lang amin ni Eddie ti Pimanaw. Idi pinayapayan ti kadwa na a basketball player. Nagmayat kat nga tan no siya ti kasasao ni Eddie. Ay syakkat nga tan ti karagsakan. No matagikwak day nga Eddie. Siyak ako ma. Saan ka di anapudpudawak ngam sika? Nataytayag akmat kan mas sexy. Si kakat chubby ka. Saan unay anatundiris day taagong mo? Anya nga tati aramida, tapno tumangos ti agong ko. Naimbag ta simbang put kan dito'y balayaw, basang. Sigud mo ta sumangsang petak amin alam dito'y balay, kalpasang naglako ak iti grocery a pagtrab-trabahwak, tatang. Kaya't ka ngamin nga isagot iti pagsaya atam, masigurado ka na saya ato ti biyagyo iti anak mo no mayat ka iti baga. Anya ka diday tatang, lawlawagan nyo man atap no maawatak. Apay, di mo kayat ni Tom Abalo ang mga sawakan ka. Tom Abalo? Jay ka na yun nga agsubli di abroad, tang? Huwain anak, no ag-abroad manayin, si Kanton ti pangipawitan na iti kwartana. No, ag-asawa kayon. Mayat sa agpaysa na panunot yun, tatang. Talaga mayatan ako. Iso nga ipamuspusam ti agpapansin kin ni Tom. Mayat ka diti agbalin amuse iti basketball team, Dad? Ne, at dan sa kat planom nga agbalin ang Muse ti basketball team, anak ko. Saan asyak ti akin plano, Dad? Dagiti players. Ada ngamin pasalip ijay pagadalan. Kat kada team, ada muse da. No pinili na ka ti team kas Muse, bakay dayawam rita. Kaya't asawon rita, anapintas ka. Kasapulan ka diti muse iti basketball, Dad? Depende ka nagiti organizers no karaman ti Muse. Ijay ngamin pagadalan mi kat karaman ka no ti muse kada team, Dad. Pakay dayawam ano napili ka ako nam. Siyempre, napintas ka. Isa pinili na ka. Mayat ka din ading. Nakapiling aminan dagiti kalaban tayo atim iti Muse da. Alaman laangan.
Ngam pasensya no maabakak amuse. Agyaman aklaw na yading. At damat ngamin kontes dagiti miyos. Kasla pageant dagiti agduduma amyos, iti agduduma matatim. Mga no maabakak nga rod mano. Amok analaing ka. No kinapintas, talaga napintas ka. Nalaing ka mat nga agsungbat, no agdadamagan dakan ka. Sigud mat ngawan pasalip dagiti miyos iti agduduma atim. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno ka no ma-expose dagiti estudyante iti kasta abanag. Awan pa'y matmanginuminar kanyak akas muse iti team tayo. Oray siyak. Or-orayak mat nga inuminardak. Yam, ay, awan lakit din. No kasta, agpadatang nga agar arapaap ama inuminar? Ay, pakaydayawan nga min. No may saka amuse, saan ka di? Kumaa, di datamot makita. Jaykot ka no sana matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red basketball team? Wen nga rod maabak ko ma, inton pasalip dagiti muse. Ngam, napintas mat ngamin ti Loka. Saan ka di? Nitong ti masabat ko dito dalan. Agpamarangak ajak nakita. Kunwari agketeksak tapno madumpar ko. Anay ko! Sorry, ading. Sabali nga dikit kita. Manong Tom? Sika ka di dayta? Ha? Nagtaor ka mo't itan? Di ka pa'y nabigbig. Ha? Sino ka itayan? Di mo ibaga nagbaliw dagiti matam, tadinak pa yan mabigbig. Kitaam nga minto kinapintas ko tapno mabigbig mo no asino ak. Uy, si kamat gaya Mara. Oh, nabayaga dita nagkita mabalin ka din ngayon tapay mangan iti may sa restaurant? Mayat sa tinaramit ko sige, Juan, mapanta. Kunak man o da kay Jebron, nabayag kang samot ijay. Planok tagsubli. Ang namabalin ka saan na nakayat ni anak ko, taawan kanot kadwa na ijibalay mi. Naglakasulbaran day ta parikot. Di alaan nakakatulong mo tapno da kadwana. Nagagatak mat. Nasingpetak pa'y. Katulong? Saan samot may bagay kan kati agbalin na katulong? Anya ti trabaho mita? Agraklako akitimay sa grocery ijiili. Nabayaga kon ijay. Naawan ti boss ko, siyak ti agkahera. Kwarta nga rod kyar arikapem akanayon. Hanggang sayang, takwarta mo ti grocery. Saan mo ta kwarta? Wan nga rod. No naloko aklaang, ay agtakawak Ngam, jak aramidan. Takas na kunakon, nasingpetak. Mara? Mabalin ka rin, ti sumarong ka rin di balayo? Day talagayam. Iti amin akan ito, manong to. Lumangan na kita, katawan mo't klasem. Agdalus ta, taumay kano pumasyar ni Tatam at Tom dito'y balay. Apay nga umay pumasyar day di ang lakay, dito'y balay, mami. Barang maasawa nak. Kat adan to agpawit iti kwartata inton makasubli iti abroad. Makiasawa kayo pa'y, mami? Diyay nga rod kwartana ti al-almanak. Basta nagpawit. Adamot dingay ko mami. Anya pa'y ngay, no di kasta. Makaadal ka no maasawa nak. Imbag no, kayat na matapagadalan nak, mami. Apay kumangay asaan? Siyak ti makaam mo. May ayon sa kada tayo ti gundaway, abakait. Nay, anya ti kayat mo asawan? Imbagak kini Mara nga ipamuspusan na ti agparem kini Tom. Nakitak met anapan ni Tom ije balay damara. Ay, awan lat di ka aramidan. Imbag
no ay ayatan ni Mara ni Tom. Kasanungay no tila ang kwarta na ti kayat na kenkwana. Urayin Abay, amanday ta ayat-ayat dita. Di na kamit mabiyag. Ay, madiday ta akapanunutam, lakay. Ti agasawa, rumbang nga adda panagayat iti tunggal maysa. No awan ayat iti nagbaetanda, saan danto anaragsak. Naragsak ayat ti tao no agkiraos met ti buksit na. Ay, sabali at talagan tilinaon day tautek mo. Andan nasarakak akaduam to di ti balay, anak. Asino, Dad? Nasaya ato nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakit na sayaat. Takabaranggayan tayo, mat. Balasang ka di? Uno? Balumat akas kada kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo italawas na pulwan. Supapa, ti dakas akababalin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Asino, Dad? Nasaya ato nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakit na sayaat. Takabaranggayan tayo, mat. Balasang ka di? Uno? Balo matakas kada kayo? Naganak abalasan. Saan-san anak ki asawa manipod intarayan tinakasikugken ko ana. Asino tinakdakamatan niyo, Dad? Amamom siguro ni Nanam Amara niya. Ha? Ni Nana Mara? Iso tinapili yu, Dad? Nasayaat nga taday jay? Ada ka din nadamag mo ang mading ugali na? Saan ko unay nga am mo, Dad? Ngam awan pa'y matkit di tinadamag ko amadi nga aramid na. Adamat agad adal nga anak na ijay pagadalan mi. Masapul asaya atom ti makilangan iti anak ni Tom. Tapno awan tubang iti plano. Sigurado ka di ang mairano dakmat no kas pangarigan, Mami? Imposible asaan? Nulakat pauitan na kiti kwarta? Apay ket din asaan ka ang mairanod? Sige, agpamarangak anasaya at iti anak ni Tata Tom. May sakit amuse day dyan iti pagadalan. Napintas nga minday dyan nga ubing. Napiligayam amuse. Di man ibagbagaan na pintas na masuronak laang, Mami. Talagamot ang napintas day dyan nga ubing? Kaya't kung anda ko mamanginominate mo't kanyak akas muse. Ngam, awan lakit din. Ay, bulagdan samot. Bay amon, nulakat maasawa nak ni Tatam Atom. Jakpatan, addan to pakairanudan ta. Ala, tasay-saya atat to ti makilangan ka ni Ana. Tapno maban ni Itam ti Amana. Apay ka di atong malangkyaw ka. Asino ka di ti sapsapulam? Sapsapulak man, ti agbalin akabsat ko ka, no? Anya? Agbalin akabsat? Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag kunto kan kain doon, madamdama. Nakitam ka din ni Ana? Jay ka di, Ana, amuse dagiti red team? Uy nga ron, kaya't ko ang makasarita. Anya kumatiibagam kan kwa na. Itaman pa'y? Makitam ka di tinakatakder iti ruangan ngas asit ganti Eddie? Oh my God! Mapanta ijay ayan na.
Darasam! Oh my God! Hindi nakiguyod, Anya aya ti bagamkan ko, ana. Saan ka latang agtagtagarino anya ti aramidak, ha? Dumngag kan agboya kan tulaang. Hello, Ana. Kablaawan ka. Ta, sigamad gayam ti Muse ti Red Team. Ha? Mabainak nga ro, tapay asyak tinalada. Abay ko mamabain ka. Pakaidayawam kit di, No mabalin la ko maasyak ti Muse, ay katkayat ko. Sayang, nasabali ti team mo. Sika ko man ti Muse. Blue Team kami ngamin. No, Muse ako ma iti Blue Team. Ay akalaban ta. Ngam, saan ka alabanan? Kablawan kailangan. Agyaman na kiti panang kablao mo kanyak. Sige ha. Panawan da ka pa, taada pa panan mi. Kunak man no adda suron mo ka ni Ana. Gaputa ka na yun nga asitgan ni Eddie. Agin sa saya at akpay itakan kwa na. Ta inaram ngamin ti amana ni Mami. Iso nga imbagam nga agbalin kayon to akas la agkabsat. Iti sabali asarita. Step sisters. Piliya ka talaga. Idi saan pa nga inaram ti amana ni Mami. Kasuron mo. Ita? Mapan mo pa'y kablaawan? Kasila ang mata. Amamatan. No agkatuluyan da ka ni Mami. Ada pa kairanodan mi. Maawat akon, ti kayat mo ama pasamag. Sana ko nga agpalawag pa'y kan ka, tamaawata mo ako nam. Iso asaan ka na mas daaw, iti inaramik ko. Wanan, Lisa. Maawatak, taagpada ta iti burik. Adda kayat mo kankwana, iso, anasaya at kakankwana. Imawag mo itong employer ko. Kasapulan ka nung agsubli ako ni abroad inton may kadua bulan. Dapayan inala na plane ticket ko. Kasta ka di, Dad. Dandani kayo nga rodan mapan. Kasano dyan kunayo akadwak dito'y balay. Mapan ko ibaga. Ngaya po ramin ti panagkalay sa amin. Tapno adda kaduam apanawak di ti balay. Ada kayo dayta, Dad. Kidawag ko ma. Asaanan ngagdalan kan kwa na ti allowance ko. Mabainak to dumawat kan kwa na iti allowance ko, Dad. Sige anak. Binulan apaw itan kay ti allowance mo. No pa nagbabayad ti tuition mo, ibagam kanyak. Ta ipawit ko ti pag-tuition mo. Tatang, nanang, umay kami man. Kadwak ni Tom. Agmanuak tatang, nanang. Kasyan na kanya po Diyos, Barok. Umay kayo, umuli kayo. Mala, agtugaw kayo. Nakaumay kayo, mat dito'y balay. Adda ka di gagarayo. Kung amin, tatang, imawag ti employer ko, kasapulan da kanon ijay. Kidawag ti pamalubos yung agkalaysa kami kuman kanimara. Ay, saan ada kami titubang iti plano yaw? Tadaan kayo matan iti husto nga edad, Barok. No kasta, intay nga ro di munisipyo intong bigat mo't lang. Intay mga iti application for marriage. Ay, una. Intayo, anak ko. Hindi talaga ayam. Kita man ngagpaiso tigasat. Tayarapap ko nga asawaan ni Tom ti anak ta. Matungpalay. Ay, sapay la ko mga road tanaragsak danto. Awan ko matitumanor aparikot iti panagasawa danto. Awan to, basta ka na yun ngagpawit ni Tom kinimara iti kwarta. Ay, si kamot ni Pau it. Tila ang samot kwarta, ti adda di tapanunot mo. Di ka man ili. No awan ti kwarta ama ited kuken ka, kat aburido ka may. Ita, ibaga makwarta lang ti adda iti panunot ka. Ay, no awan man ti kwarta, Ben.
Jak tupulos mga ramat iti sabali at tao. Tapno maadda anak laeng iti kwarta. Na, Agtrabaho ak. Wenno, legal ti kwarta apagtaudan ti gastusan. di kan sumanao, tapno saan masukal ti swerte. Iti maangay to akalaysa. May saka nga abay. Ngam ti anak kano ni Mara ti maid of honor. May sak nga abay, Dad. Kunak no flower girl. Balasang kamot nga minan anak ko. Imbag ko maano basit ka pa, tapno makuna a flower girl. Agbalin kami nga abay adway ti anak ni Tita Mara. Manmano ang mapasama, nga agbalin nga abay, ti stepsisters iti kalay sa dagiti dadakkel da. Ita lang sama ta mapasamak dito ili tayo, Dad. Unsa? Tsak pa man nakapuot iti kastoy apasamak. Aywan gayam. Kinablaawan nakmat ni Lisa ijay pagadalan. Tamyusak, Dad. Sa pala ko ma, ta nasaya at tutilin lang ninyo, intun may maysan abalay ti pagyanan nyo. Imbitaran ka man iti kalay sa dadadi kan ina ni Lisa. Kaya't mo asawan. Agbalin kayong stepsisters ka ni Lisa? Wan, iso ti maid of honor. Idinto ta abayak laang. Kasano, kat iso ti anak ti bride. Iso nga iso ti maid of honor. Wan no kumalalaki siyak ti best man. Ngem babayak man. Si kanto lakit di ti kapipintasan nga abay. Nang runa, no nakagaon ka. Saan mat Adupay mat dita tinapinpintas nga may ti siyak. Ha? Saan man? Awan to ti makaartapken ka iti kinapintas. Mas napula siyak to ti kapintasan nga abay. Inton madanon ti kalay sayo, mami. Agpili akto iti kapintasan agawn nga aramatag. Di mo ko naan nga artapan nak a bride. Tapno di mo mat ko na, di sikati agpili iti kayat mo akawas. Kakaiso na amaminsan laang amapasama. Nakalalagip to day ti apasamak, mami. Napinpintas to ti badok ngam day chay nga ana. Ibalakad ko nga inton addakan ton iti balayda. Saan ka kumaamal di ta ijay Tapno saan kami nga agapa iti amana. Sabagay. Saan ko kayam mabalin nga iroroman? Taamangan no papanawon na ta ijay balayda. Day tangarod kat. Kunada na palpalot ti darang am danom. Iso addi ka unay aglablabas. Day, nakaisem ka at tumangad-tangad iti bubida. Ay, anya ka di ti mapaspasamak ka, anak ko. Napanunot ko ang nagasa takpay laang. Tauray kaskasano. Addan mangikalay sa kanyak nanang. Saan akas iti ama ni Lisa at tinarayan na. Ay, di kamot ngamin nagan-anad ide, anak. Agad-adal ka ngam sa bali mo't ti inubram. Anya ngay ita. Ay, saan ka, anak ka turpos? Naimbaglangan, tatinungpal ko ti imbagan ni tatang, nga ipamuspusak ti panagkurus ti dalan mi kanitong. Angam no awan ti ayat itinagbaetan niyo. Ay, saan kanto anaragsak? Iti apagbiit a panagkadwami, nasursuro kon nga inayat, tanasingpet ken naanos nanang. Ikagumaak nga aramidan ti pagrebengak, kas asawa na. When kasta ti kasayaatan nga aramidem, anak ko. Supapakam itinasayaat, ti kinasayaat na. Si kamat gayam day tamasabat ko, Eddie. Adaman damaga. Anya ka diti damagam. Inimbitaran da ka kadimat iti kalay sa tiinan ni Lisa? Kan ama ni Ana? Wan, imbaga kanyak ni Ana. Imbagamat kanyak ni Lisa. Nagpintas to siguro ni Lisa, ta maid of honor ti inana. Uray ni Ana,
Sigurado napintas tumet. Agkuyog tanto amapan ija balayda, numalpas ti kalaysa. Pasensya kan. Ngam imbagamot ni Ana akaduak kanumet. Ha? Kasta ka di? Imbagamot kit din ni Lisa nga agkakadwa kami. Matlagayam. Mabalin mat nga agkukuyog tayo amin amapan ije balayda. Kapilitan nga imanugot ta nga ijay balay datom ti pakaangayan ti resepsyon. Panalawa ti arubayan ti balay na. Wain, nalawlawa ijay. Simintado pa'y amin apasit ti arubayan da. Idinto, ta dito'y balay. Nagilat lang arudain, pitak pa'y. May mayat mutkit di ijay Taado mo't ti tangdanan na amang isaga na kadagiti amin amasapsapul ijay. Awanin ti makunak. Swerte ti anak ta kinitom. Imbaglakit din Ta'i din nakasaritak ti anak ta, kat ay ayaten na kanumeten nitom. Iswa sa anak anag kamalay anang durog iti anak ta, amaki asawa kinitom. Mapantan iji simbahan anak. Amang ano umulan datitam amara ijay. Wandan, nakasagana akon. Intay yung arudan. Sige, mapantan ijay ang tilugan. Kunak no mabayag ka pa yung agpa-make up. Mabit lang ti ag-make-up, Dad. Madimat no nalabas. Uray saanan nga ag-make up ti anak ko, tanapintas mo. Ni Dadmat, imbagkat nan ti bukod na tugaw. Uray tapod numat. Sa anak mo't nga gululbod. Wan man laangan, uray tawan mat dumdumangan. Lisa, di ka kadipay nalpas dita. Nagbayag kan ngay. Ay, jak magustuhan ti style ti buhok ko itay, mami. Iso a pinabaliwa. Inta ko man, itay pa'y nga adat inabangan ni Tom apagluganan ta. Aguray na basitin, mami. Ipaayos ka pa ti buhok ko. Apay nga min apinabaliwan pa'y laang. Mayat matitayan Kaya't ko di kasla sabong ti aramidan da iti buhok ko. Kababain numabayag nga aguray, jay padi. Aguray da Tado atamot nga starring ijay. Bride can maid of honor ko naman. Apay ngay. Awan pa'y ti bride kan maid of honor. Wan nga ron, Eddie. Adda ti padin, itaypay. Kita am ti sumungat. Pinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor. Wansa, adda nga min arkos na asabong ijay sango ti lugan. Isudang agpaiso. Rumwardan. Ha? Anyangay ti itsura di maid of honor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seriya tayo italawas na pulwan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kitaan ti sumungat. Tinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor dayjay. Wansa, adda nga min arkos na asabong jay sango ti lugan. Rumardan. Ano? Anyangay ti itsura jay maid of honor. Kunamat lano ilyen. Asino tinang make-up kan nangayos iti buhok na? Apayakas jay. Agsursurun samot amang kopyur iti buok. Apay akas jay tinaramid na. Anya ka dito kat katawaan nyo. Ha? Kwa, kita am tigayim mo asumungad. Apay akas jay ti itsura na. Anyan tikas jay anamayan na.
Isun ti pagkakatawaan dagiti tattao. Apay nga kakatawa ti tao. Anya ka di ti inaramid mo di tabuok mo. Diyak magustuhan ti naramit tinangkopyor. Isa pinabaliwag. Eh di mo din. Ipabaliw ko manan. At damot maladaw kami. Iso akastan tinagbanagan na. Sana na maitarimaan. Adoon na yung hairspray na. Iso akasta. Maladawak mo't una inugulgulak pa'y. Ad-damot lang nga rod. Ama di tinagbanagan na. Kasla. Ay, saan mo nabaliksan? Tamas asarak. Saan ko nga minamagustuhan tim mo na nga inaramid da? Pinabaliwam. Ngam ad-addan nga atrasado lakit nga rod. Iso akastan tinagbanagan na. Masuro na ka talaga. Nagalas, tapas laak mangmangkik. Ni, aglinyadan ijay tinga para iti wedding entourage. Ingkamutan ijay tanga. Sana bali at tamaw di kami mat ka ni mami. Da kami ti starring nga magnaama pa ni si altar. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami unay, tatang. Kablaawan kayo, obeng. Sapay ko mata-mata ginayon ti kinaragsak yaw. Agyaman kami, kada kayo amin, adimar ay ti kalay sa amin. Yawis mi, ti papantayo amin ni Jibalay. Sige, kakadwa. Intayo amin iti pakaangayan ti resepsyon. Intayon, kakabsat. Maawis kayo, amin. Kita ang kadida edi kan ana. Naglaing da ngagsala. Kan bagay da nagpartner ngagsala. Ha, naglaing da ngagsala itira. Isuda man la tinakita mo. Nalalaingak pa ya. Into sumarungo. Mapantamat agsala itirak. Artapak day tanga ana. Ayam, di mo pa'y sinukatan day ta high heels mo. Nagngato pa'y matngamon. Anya ko mano na nga to. Maipakita, analaingak nga agsala. Takabalak nga isala ti high heels ko. Sabali man ang tisonata. Kabalam ka di pay? Oh, mapanan dali sa kan pa ije salunan. Buyaan tala ang ida. Duadala ang matngagsala. Apay nga't pinalakpakan data, dinalpas na nagsala itira. Gapo siguro taduata ang ngirugi iti sala. Ikanta mat ida iti gundaway nga agsala mat itira. Una, di mat sinukatan ni Lisa ti Hills na. Sapay nagngato. Kabailan namat siguro Di na aramidan no di na kabailan. Nene, ay saos. Nalugos ni Lisa kat napatugaw. Naisaltag ti patong na iti simento. Apay ngamin ang nagsala ka, adi mo sinukatan ti high heels mo. Naisaltag kalakat nga rudan. Di na kun babalawin, mami. Tulungan na ta nagsakit. Nablasamag na ti batong ko. Nagsakit. Ala, kumpad ka kanya. Ay, hindi ka tulagan, anadngat. Madama ti ragragsak, sabalin tinapasama. Malas ka dagiti amin na malas. Apay asyak pa'y tinakapasamakan tinastoy. Espesyal nga aldaw. Naligo sa kiti. Jaksan magkapag na. Bay ang pakaduan na kanilolan, tamapan kayo iti mangilo. Alaan mo't apanawak dagiti adu asa nga ili. Da kayon kanilolam di mapanagpailo. Peste, deti kastoy. Malas! Kumusta ni Lisa? Anya nga tan tinapasamakin ko ana. Impan ni nanang ijibalay, tapayaban na ti mangilot. Barang maalala ang iti ilot, tinasakita patong na. No madilat ta, ipan tayo iti doktor tapno ma-x-ray. Ket makita no, the fracture ti tulang na. Ay, dinto lang nagananad nga minan. Itapay tamadama ti selebrasyon ti kasarta. Ngala, inton bigat mo't lang, ipan mo iti doktor tapno masigurado. Agyaman ak unay kan katom. Mariknak ti panangipatag mo kanyak. Tapat ti anak ko kat kaasyam iti napasama kan kuana. Ay ayatan ka unay, Tom.
Ar-aramidak dagitoy, taay ayaten ka unay, Mara. Uray di mo baliksan. Mariknak day ta panagayat. Tipod no apanagayat kat marik na babaan ititigtignay. Uray mamin ado abaliksan day tanga ayat, no di mo mat iparik na iti aramid, ulbod day tanga ayat. Anya nga minti inararamid mo. Amo man nakahihils ka, ingka ka nagsalan. Kini ka akin ni Ijay. Ay, hindi dagman babalawan. Tanasakit lang arutan. Kasanaw, no nablas titwa lang day tapatong mo, kat agbalin ka na pilay. Saan ang mabalin ang mablas ti patong ko? Ado pa'y ti ambisyon ko. Kaya't kung artapan day jay nga ana. Apay adi ka nagananad. Di mo ka dinadlaw, akin at katawaan da ka dagiti tattao, idi na isaltak ka. Nangag ko. Iso ang masuronak, lolo. Kaya't kung nga ipakita na laingak mo't ngagsala, ngam kas jay mo't lang tinapasama. Nalaing mat ngagsala di anak ni Tom. Uray ka di da kayo, katraaman nyo mati kinalaing day jay nga ana. Nalalaingak mo't ah. Napiskelan ken adala na ipit nga urat di tapatong mo. Inton maminsan, agan-anad ka nga men. Ay, nakaginawak, idi na ilutak, lola. Naimbaglaengen tanalaeng amang ngilot tinaayabak. Ay, sayang ta sana ka nag-enjoy iti kalaysa ni mami. Kinatawan da kay simbaan gapo iti tsurak. Ita, naligusak pa yan reception. Awan ti akim basol kadagiti napasamak. Iswasan ka kuman nga agpabasol. Kaya tyo ang sawan, basol ko, lola. Mabalin mo't amaliklikan dagiti saan anasaya at amapasamak, apok. No, kaya't anaanayas ti pasamak. Liklikan ti agaramid iti banag analaukan iti apal. Wenno maday apanggap. Kumusta kan, Lisa? Awan ka di tinadangran kan ka? Awan tinadangran kanyak. Taawanan ti sakit na, idi na ilutak. Ngam, kas lamang manggag ko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak iti simbaan. Kanti pan nakailigos ko. Anya nga min ayat tinaknakan mo. Ay, sakamat. No umay nakmadlakat tawaan. Agawid kalangan. Si kamat. Saan mo't asikat ti kinatawaak? No di kat dagiti pasamak. Kasla siyak matlaang ti kinatawaam. Ta siyak ti nakapasamakan ti kinatawaam. Lisa, di kan agpauyo. Uy, siyak pa'y lang to'y nasingad agayam mo anya. Basol ko ka di, no nakakatkatawa, tinakita. Mapanak bit iji balay, tay nakitaan no kumusta ni Lisa. Kaduan ka na mapanit di balayo. Ayaban tamat dito balay, no kayat na tiagyan dito. Ha? Agyan mo dito'y ti anak ko? Alangan mo't ngagsina kayo ti balay apagyanan nga ginagapo kanyak. Saanan anasayat ti kastra. Ay, agyaman ako unay kan ka, Tom. Sikan ti kasayaatan anaam-am mo. Apay, saan ka di anasayat ti ama ni Lisa? Saan? Linokonak nga rod. Takrot ang mga ramid iti pagrebangan na, kas ama ti putot na. Naimbag man, tanakaumay kayo dito'y balay. Mara, Tom. Umay mikitaan ni Lisa, nanang. Ayan na ka di. Kalpasan, anailot, mayat ka nun ti patong na. Agsarsarita damot itay itigayim na anife. Jak matanam mo, no ayanda. Kaya tiyo asawan? Saan anadangran ti patong na, nana? Saan ka no, kunati manghilot. Adala ka no, naipit nga urat. Ken napiskelan, gapo iti pan nakailigos na. Agyaman nak. Kunaklakit din no nablas ti patong ti anak ko. Ay, uray da kami kanitatang yo. Kasta mo ti ipagarup me.
Kunamay, no nadangran tito lang na. Ang imbaglaang tasaan. Ay, awan lat di na ngamin aramidan. Nakapasar kayo mait ubeng. Kunakno kung kunalaeng ti ubeng nga nasabat ko nga adda kano tao dito'y balay. Tatang, nagapon nyo ka day. Di taman tirsina. Umut-utang ak itibasi ngam di dakit din pinautangan. Kayat yung tibasi? Adda arak nga awit ko dito, ino kayat yo. Ah, hay, nagsayaten ngay barok no adda arak nga awit mo. Ket no agas ti bambanog dayta. No makainuma kaon, maimas ko ti mangan ken mayat ti turog kao. Gusto nga ron, tintugutan kayo, tatang. Nabati pala na ito, hindi kasarmi ka ni Mara. Ay, no nabati akat tay kunada nga ron nga ared-aid. Angam na imas lang tabaraw. No adda pa'y nabati jay, itid mo kanya. Adda kayo gayam dito'y balay da lolo, mami, tito. Saan mo ka di akayat ti umay iji balay? Imbag lang nga damot balasang akadwan ni Ana ijay. Ha? Kaya't yung nga umayak iji balay yo, tito? Apay, di mo kayat akabalay ni Mami ijay? Kaya't ko tito? Kunak ano dito yak pa'y balay da lolo kan lola. Madi agsina kayo ti balay. Imbilang kamutin kas anak ko, iha. Agyaman ak unay kada kayo dito. Saan anak kamali ni mami anangayat kada kayo? Nakapanaw dan. Ay di ka laagbain. Impadlaw mula unay ang mamartek ka. Dawatem pala ang tinabati nga arak ijay balay da. Arak laeng day taoy. Agyaman kit dian ni Tom. Tano saan ko asinugsugan ni Mara nga agpaaram ken kuana. Ang mga nuawang pa'y asawa na ngaging gaita. Anya! Tasi ka pa'y tinapanakal. Ay, kaya't mukit di nga adda agpasukmon ken ka iti arak. Di ka katagyaman, tasan asik ati paggatangak iti arak. Ay, maysa ka kadag iti agrek-rek lamaw, idingimmi na ti gasolina. Angem idingimmi na ti arak. Awan mo't agrek lamaw. Una, tati arak, tao ti uminom. Ti gasolina ket saan nga inuman ti tao. Diyak man amukin ka alaklakayan. Dua pa iti bakante a kwarto, balasan ko. Agpili ka, ano niya ti kayat mo karag iti dua? Oray anya ka nagitid dwa, tito. Kaya't ko lagta. Welcome, dito'y balay tayo. Manang, kunakon ata inauna ka matngam siya. Ha? Tinagan ko latan tiyawag mo kanya. Kasla sa anak anarwam nga da mangawag kanyak iti manang. Okay, no day ti kayat mo. Awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa'y. Iso sa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayam, siyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Okay. No day ti kayat mo, awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa'y. Iso sa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di?
Bayam, tasyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Adda pang barko, tapno sana ang agtrabaho. Ison ti maka mo ang agtrabaho. Sige, kaduan ka amang ipan iti gamit mo iti napilim a kwarto. Agyaman na, kaana. Nadalos to'y balay da. Katawan mo't katulong da. Iso nga ta ti agdaldalos. Kumusta ka nga, iti kabarbaro a pagtaangam? Mayat, impambar ko ana sakit ti patong ko. Iso adon niya ak ijay. Ni ana ti agluto ken agdalos. Aglabapay. Nasingpat nga rod no kasta. Ay, kaano nga'y apumanaw ti amana? Saan ko pa'y nga mo? Alangan aday ta katinak damdamagan. Ay, sigurado nga ado akanayon to ti kwartam. No mapanan ije abroad ti kabarbaro nga imbilang mo, daddy. Mabalin ko to ti kanayon at dumawat ka ni mami iti kwarta. Dandanin madanon ti papan ko iti abroad. Sapay ko tagkakatunusan kayo nga agbati diti palay. Saan kon ta abaybay ang dagiti anak tatom? Aglako ka kadi pa iti grocery nga yan ti trabaho. Saan ko man? Pawitan ka man iti kwarta nga aramatan nyo dito balay? Saan nga tangad adda matuo ka nak? No agmay may sak diti balay no awan ka? Agadan mo dagiti ubing. Adagan ka dahit ha? Ang asinong iti agdalos ka nagasikaso dito balay nagtrabaho ka pa eh. Kitaak, no kabaulak nga isamira ti trabaho diti balay, kan aglako iti grocery. Nasaysaya at matlaang nagtagibalay ka langan. Tapno saan ka amarigatan? Nung amin agtrabaho ka, masapula masapa ka asumrek. Kan maladaw ka pa nga agawi diti malam. Wanya, sumrek ka kadi ba iti pagtrabahoam ket adamot ti asawa mi di abroad? Saan ang tatang? Day tamot ti kayat na. Saan ka day amayat ti panang sugsug ko ken ka makiasawa kin ni Tom? Uwen tatang. Ididamo, kwarta na laang ti kayat ko. Ngam gaputa mariknak ti panagayat kan dungo na kanyak. Inayat ko matan, tatang. Imipikto nga rod ken ka tay kunada a masursuro kan o ti ayat. Napanagnakak day tatang. Ngam, oray kasanumat ti panagayat mo iti may sa atao. Guraem, no saan anasaya at ken ka. Kas ko iti ama ni Lisa. Kayat mo asawain, tay sinang sangitam iday no di mo makita ket kaguram ita. Pudno day tatatang. Manluloko day di at tao. Lisa, sa dino ka diti pagadalam, inton makaturpos tayon iti senior high? May santo nga universidad ti pagadalan ta iti kabesera. Saan tayo na mapan iti syudad ta adayo? Ningatamat ana. Ubing sa ni ana. Ngam agpapada tayo nga agturpos. Sa balila ti section na. Nagulitak ngamin iti grade 1. Ta nalampayak kano idi. Agpada tagayam ang nalampay idi ubing ta. Iso ang medyo naladawak mat ang nag-eskwela. Siguro, nasapa ang nag-eskwela ni Ana. Iso nga ubing ngam kadatang agturpos. Kasta nga ta? Nasapa nga ta nagadal? Di mo ka din nakita ti panakayanak na. Ijay pinapirmaan ti kaadalan tayo, apakalaglagi pan nakano kada tayo amin. Ubing ni Ana ngam da tayong agkakaadalan. Nakitak. Isutin na kamuak nga ubing gayam ngam iti siya. Manluloko ka pala dahil ako'y pinalitan. Ay, apaw. Una yan day ta nga itsuram lakay. Agdiwar-diwar ka amagmag na. Ay, nagalas akitaan. Abay kumanalas akitaan. Madama ti salak, san kita diwar-diwar nga ibagbagam. Ay, inggaraw mo manan ti kinaartek mo. Oh, Nangalaam manan iti inggatang mo iti arak.
aya. Dayta ti baka kita mitilaing ko. Iminuma kiti ara kajak naggastos. Intangat kulatan ti ara ka nagyan ti buti. Nalpas. Asino aya ti aking balay iti kanangalaan iti intangad mo abuti ti arak. Ay kasanungay, no sabidong tilinaon ti buti. Di ka pa'y kat naustulan adi na oras. Apay kapoy, tasabidong tinumag. Kakaisuna na imas pa lang ti arak. Uminumakit din iti sabidong. Ala, ingkakat iturugan tapno mausawan ka. Saan ka apo manasyar nga agdiwer-diwer amag na. Taamangan no madalapos na ka ti aglabas alugan. Pati dito pa'y dagita aglabas alugan. Ay, apaw, nabartag ka atalagan, Ben. Ay, mapatid mo aya tilandaw. Nagapgapwam ka di. Apay anala daw ka man na simangpet. Itaypay nga adda ni Ana. Nakaluto pa yan. Nasaya at no nakaluton ta mabisina kun mami. Napan kami nagpa-share ka ni Fe. Di ka kadi mabain ka ni Ana? Iso ti adadong agtrab-trabaho, idinto ta di mo pa'y tulungan. Ada kayo mo't mami. Kakaiso nang adda di ti sidadaan nagtrabaho. Kababain ka dagiti kabagyanda, no ni Ana laang ti makitkita dang agtrab-trabaho. Sika, nakasadsadop ka. Anya ngay numasadutak mo't nga rod mami. Iso ti agtrabaho, ta iso ti magagat. Hello, Dad. Imbag tayo mawag kayo. Uro-urayak ti awag yo. Kumusta kayo nita, anak? Nasingbot mo talaga din ititam amarakin ka? Uwan mat, Dad. Simrat kami gaya man iti kolehyo. Nasaya at uray iha. Saan ka kadimot lang marigatan? Saan mat, Dad? Kumusta kayo mat dita? Nasaya atak dito, anak. Nagpauitak man iti kwartam. Adamat impawit ko a kwarta ni Tita Amara. Agyaman ak unay, Dad. Diyay saan ko ang magasto nga ipaw itiyo. Urno nga, tapno addan to ka utak. Inton adda pagkasapulak. Saan mo mat nga imutan tabagim, anak? Oh, agadal ka na laywan. Saan ko matabaybay antibagik, Dad? Narawat ak tupay. Ngamdyak kaya't yagbali na dabyana. Alwada makanayon ti salon at mo iha. Sige, ta adda aramidan me. Bye. Love you, Dad. Bye. Marigata na kiti papaaramit ti profesor tayo iti pagadalan. Makapasadot. Kunak no siyak lang ti masadot kan marigatan. Patigayam si ka. When Lisa, intan sa laangan agpasyar. Jak ngamin amo di imbagan ni Sar nga aramidan tayo. Amangan no agungan. O sige, intan. Agkopyatan to kadagiti kaadalan tan masangot ta. Nagrigat met ngamin. Jak pa'y kat mawawatan di daddo maa subjects tayo. Agpadatan ano kasta. Makapasadot nga rod. Parparigatan talang ti bagbagita. Intakidyaging joy! Mara, anya jay nadamag ko asumanursor ka no ni Lisa. Nakita da ka no ijay parke nga oray-oras ti klase. Podno ka di day tananang? Asino ti nakaibaga ka da kayo? Ijay ka baranggayan tayo nga agisor-sor iti kinirog amane ijay parke, ijay kabisera. Kasta ka di? Bayan nyo, kasaok ni Lisa inton sumangpet. Ay, imbaglakit di tasaan nga agkaskasera ijay. Kasanun ngay no agkaskasera. Ay, saan mo amabantayan no mapan agsurusor nga uray iti rabi eh. Ado ngamin nga agpaiso ti pagliwliwaan iti kabisera no iti rabi. Wen ay, imbag ka jay syuman mo tanasing pag.
Di mo ka di makitkita ni Lisa iti pagadalan nyo, Ana? Sa bali ngamin nga departamento ti Ayanda. Sa bali mat kanyak tita. Kasta ka di. Kunak no makitkitam no kas di nga awan klasem. No awan klasik, mapanak ngamin iti library tita. Apay ka di? Di nga'y agnagan iti fe. Makitkitam ka di mat? Saan mat tita? Kanayon dan samat nga agkuykuyog adwa. Sa bali ngamin ti kursok. Idinto tamay-may sa ti kursuda adwa. Ay, sapay pasaray maladaw nga agawid ti loko nga ubing. Makitkitam ka di Dalisa ken fe dito'y pagadalan tayo? Sa bali mo't apasdak ti ayan ti departamento da. Ta sa bali mo't kadata. Apay ka di. Damdamagan ngamin ni Tita Mara no makitkitak ka no. Numagna kami kadagiti kaadalan tayo iti parke. Kat makitak mat idakan ni Fejay. Apay nga ija parke. Dandanin to pa'y awan oras ko ang mapan ija parke tado ti homeworks. Jakman amo kadakwada. Namin ano ang nakita mi ida ijay. Sayang ti pinagbayad da no di na igad ti agadal. Jay lagpas-pasyar tin into naranda. Si kamat dayta, Eddie. Imay kamat dito yung parke? Naira na lang ang nagnaak ditoy. Agawidak nga minin. Naggapuak dya pagadalan. Kanayon kayon samat ditoy. Saan mat ah? Naira na lang mat. Kaduam ka din ni Lisa? Ape ajak makita. Saan mo nasapulan ni Lisa? Agdaak lang arudan dito eh. Agsarsarita tapay. Si kamot, Eddie. Imay ka dito parke. Naira na lang alim mabasak ditoy. Naggapuak dya pagadalan. No kasta, saan ka pa'y ngarod nga agawin? Tagpasyar tayo pa'y. Ladingitak. Namadda nasisitang aramidak. Agawidak pa'y. O sige, panawan kayon. Tay bingay ko ngay anak ko, yawat mon atad da pangaramatak. Bingay iti anya tatang. Diyak maawatan ti bagbagayo. Amok anapan ka nag-withdraw itimpaw iti asawam? Saan yung ibagbaga day tabingay? Nagmadi adenggan. Ikan kayo, ngam saan abingay? No di kat parabor ang naggapu ka ni Tom. Isumot lang nga isaw. Bingay ken parabor, pariho. Imbaglakit din na panunot ka ngayon paasawa kin ni Tom. Di man sang kasauday tatatang. Diyak kayat alukon ni Tom, tanasingpat kanyak. Saan akas iti ama ni Lisa? Amok nga mintimang kilatis iti tao. Iso sa anak ang nagkamalay. Saan ka day? Pimanawan ni Eddie. Ay, kunak no kadwata nga agpasyar dito parke. Pimanaw mat jay loko. Itay adda kapay la ijay CR. Kunak nagsarsarita kami. Husto mat ngayon may ka. Nagtaor lakit din day nga Eddie. Nagasat lakit di ti makatuluyan na. Siyak ko mat, ti kagasat na. Uray mapukaw ko ti amin. Basta matagikwak day jay anataar. Kaya't mo asawan? Uray mapukaw na? No lakat, matagikwam day nga Eddie? Masigurado ka kasta ka mat. Di ka makalibak. Taidi pa'y laang apagpampantasyaam ni Eddie. Saan ka di? Nasaya ata si Mang Patkan si Kalisa. Yagyukit din ti bingay ko, mami. Amok, anapan kayo ng irwar iti kwarta. Apay nagpada kayo ka ni Lolom nga ibagayo nga adabingay yo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat atapno pagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukuda, mami. Diyak kayat titunada ti saom si Kalisa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin, dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Apay nagpada kayo ni Lolong nga ibagayo nga dabi ngayo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat apagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukoda, mami. Diyak kaya titonada ti saom si Kalisa. Kan aguray ka. Ada na kaibaga, akanayon da kakano amakita iti parke. Di ka kadi agad adal? Nakaibagamot iti data kada kayo. Ada na kaibaga kanyak. Kan saan agaputan na anos ni Tom kat gundawayang matan ti kinasingpat na. Da kayo matipagdawdawatak Saan nga iso? Saan nga agipaw-paw iti kwarta tapno adda pagbulakbul mo. Pagadal mo ti daduma. Kat, naka-enrollak met. Kat saan agaputan naka-enroll ka kat huston? Ipasnak mo mo't ati agadal tapno makapasa ka. Kanayon ko ang makita dali sa Confetti Park. Saan dangatan nga agad adal? Ada na kay danon kini Tita Mara, akanayon da kano iti park. Diyak mo, nusumsumrek daw ano saan. Kasano ang makaripaso da? Ni Ujemat Parke akanayon ti ayanda. Masapul ang mapalagi panda. Tapno saan asayang ti aldaw nga glabas. Idanon mo kadi ka ni Tita Mara ti amin? Kasano nga ta? No saan ko nga idanon? Kasano ang mapalagipan iti mading aramid na? Kat, anya nga rod iti aramidam. Diyak nga rodam mo. Idanon ko nga ta, wano saan? Ada ka di kayat mo nga ibagaan Itay pa anadlaw ko akas la maikulkulang ka. Kwa nga min tita. Saan ko kaya tapadaksan ni Lisa? Kayat ko amapan kayo ijay parke. Takitain nyo nupod no tinaydanon kanya. Anya tinaidanon kan ka, anak? Kanayon da kano ijay tita. Sayang lang amin ti panagadal na. Nupod no man tindanon da kanya. Bayam, tamapanak tuman nga agpaiso iti dayja parke. Sapay la kumata saan nga agpaiso tita? Among, saan laeng asikati na kaibaga anak? Adda pa'y sa bali anang idanon kanya. Indanon mo kadi kini Tita Mara ti aramid dalisa? Diyak matan nalapdan edi. Naibagak matan. May mayat no idanon mo. Tapno agbaliw. Kat ipasnakdan ti panagadal da. Nungay nga tamamuan na asyak tinang idanon kat kagura na. Ngam no baybayan iti mading aramid na. Ad-adda nga awan tinasaya at amasakbayan na. Uwan matkit di Saan apa nang padakaskin ko na? No di kat tulungan. Tapno malawlawagan tinakulaapan na panunot na. Ana. Adda ko makidawkan ka numabalin. Anya ka di dayta? Mabalin ka di pagbalinan ta titunggal may sang inspirasyon ta, iti panagadal ta. Inspirasyon ko nam? Mayata kiti dayta ka panunutam. Basta agtinulong ta. No adda narigat kadagiti subjects ta. Ay kunak no saan asika itayan, Mara. Italang makitak na itakawis mo. Di ka pa'y nabigbeg. Mapanak namin ita iji parke nanang. Talaga nga inggagarak da ito'y akawis ko. Ay tapno di na ka mabigbig ni Lisa no adayo ka pa'y laang. Alay, ingkakitaan. Nupod no, tinaidanon ka data. Kasano nga tanupod no nanang? Anya nga iti aramidak. Ay saan mo nga ikan iti kwarta na? Tapno awan pagbulakbol na. Wan sang hagpaiso. No awan kwarta na, awan
pagbulakbul na. Agpada ka itid mo kadakwada kan ni Ana. Ni anak at paupawitan ti amana nanang. Saan adumaw dawat kanya? Nadlaw mo ka di? Akan nayon nga agkuy-kuyog da edi kan ana? Wan nga rod. Iso nga agi mo nak. No nga ta siyak ti kakuyog na. Agimon ka nga tamat. Uray asino ti kakuyog na. Talagang agi mo nak. Ay, nagswertikit din day dyan nga ana. No iso ti makatagik kwa ka ni Eddie. Masapula saan nga agbalegi. Anya nga'y taramidan ta. Yawag ko man kit di ka ni Tito Tom. Imbaga, amaki boyfriend lang ter aramidan ti anak na. Mayat sang agpaiso. Tapno dinan ipawitan iti allowance na. Ninsamit mara di limabas itay di taoy. Wen lakay. Mapan nakitaan no adamanen ni Lisa ije parkay. Apay kumanuad da ijay. Mapan kadimot agpasyar ni Maray je parke. Ay, saan ka met anabartek ti kunak? Ang apay adi ka makaamires. Agad adal ni Lisa. Ang kanayon da makita ije parkay. Sa dino kano aparkay, hamangan met no parkiti pagadalan da. Ay, una yan. Malagip ko kat nga rod idi ubing tayaw. Imbes nga inka agiskwela, mapan ka ijay kabayabasan. Ijay mon aging ga iti panagaaway. Just kay. Uwin ata, ije classroom kitawan bayabas. Sinalbag ka alaklakayan. No di na kumain nala iti kunada asantong paspasan. Adayo kuma anagasawa ta. Dandanin ti examen tayo. Ngamjak pa'y naipasadag iti imbagan ni Sir a project tayo. Nagpadaan tan Late ka nun. Nagrigat mo't ngamin ti ipapaaramid da. Wan nga rod. Itayak pa'y dito likodan nyo. Nangag ko ti saritaan nyo adwa. Ha? Mami, Ay, ada ka dita? Apay nga da kayo diti parke. Saan ka di arumba nga iji pagadalan ti ayan nyo? Kan anya jay kunayo adi yu pa'y na-isubmit? Kwa, report me, Mami. Saan ko nga amo tiramida ki jay? No saan mo nga amo? Apay adi ka nagpaisuro. Ada kakit din dito'y park? Ala, agawitan. Darasam! May kan! Di nakikuyod, Mami. Di nakikuyod. Amok ti kinalain mo nga agpambar. Ijay tabalay nga agsarita. Itatadatan diti balay. Agpalawag ka man, no apay akanayon da ka makita ije parke. Saan ka kadi nga agad adal? Ay, nagrigat mo't ngamin dagiti ipapaaramid da, Mami. Diyak masurutan. Matulungan na kaaya dagiti aglabas a makita mo ije parke. Inka gumaamlat ta kumaa nga inaramid. Makapa-stress mat ngamin. Iso amapan kami ka ni Fe ijay parke nga agpalabas iti oras. Anya nga iti isurat mo iti test paper mo inton examen nyo? I-drawing mo dagiti makitkita mo ije parke? Sorry, Mami. Numadanon ti semestral break kat di ka makapasa. Jack amon asawan. Hello, Dad. Imbag ta nakawag ka manan. Madama ti ripasok, tadandan iti examen mi. Domingo ita, di ka kadirumuar? Nakimisa akon itay bigat, Dad. Ag-review ak nga agmalmalam ita, tayton Lunes ti test mi. Lalaingam nga rod anak, ha? Sapay kumanta na nga tunto ti maalam iti test yo. Ika gumaak, Dad. Sayang amin ti panagbayad ko no saan nga to ti maalak. Kauitan kayo tumanan iti kwartayo, anak ko. Adapay matkwartak, Dad. Indulin ko ngamin ti sobra ti impaw ityo. Sige nga rod anak. Agtrabaho kami. Bye-bye. Bye, Dad. Ingat. Daytoy kadi ti allowance ko, Mami.
Pagpletem laang mat. Amangan no aramatom tumanan amapan agbulakbol no nayunak pay dayta. Anya nga ti ka nag-iji pagadalan. Apay adi mo tulado ni Ana nga agbalbalon. Agbalon kamot ata damot makanditoy. Jay lamang karga iti pagbalunam ti aramidem. Nakaluton ni Ana. Anya mo ti kastuyan. Adakot pagbalunan iti bagkon. Sapay dumayamudom ka. Sursuruam ti agbalon ako nakmanan. Agbalon to pay ni Ana. Si kakit din ti saan. Ninsamot mamim tinangidanon ka ni mami akanayon ta injay parke. Masurunak pa'y kit din Ta nagbasit ti inted na kwarta. Oray siya nga rod. Imbagada kit din nga agbalo na. Katuyo laang matisindami itay bigat. Day takot mangan iti balon iti pagadalanan. Imbes nga iti kantin ko mati pangananta. Masuruna ka talaga. Pagpletek lang tinted da. Kasama ti mami. Pagpitik lang matinted na. Ay, Lisa, ado ka di tinasong batam iti test tayo? Saan nga, Rod? Ado ti blanco iti test papers ko. Ay, agpadatan Blanco ti bulsata. Awan kwartata. Blanco pa iti test papers ta. Tawan na isurat ta. Madama ti dayeng nang aglutluto. Madlaw ang naragsak ti loka. Anya ka di ti ilot-lutom, anak. Aglot-luto ak man iti bulalo, tita. Kasta ka di. Mana? Naragsak dakit din nga agsarsarita. Idinto, ta pinagungungtan nak ni mami. Idi nakita nag iti parke. Kakit di ay. Suron kon. Masapol ang mabalas ko day tang ana. Mapanag ijerwar, taawagak ni Tito Tom. Apok, anya ka di ti aramidem dito ruar. Kasang-sangpet mo manipod ijay pagadalan. Ang remwar ka manan. Umayak laag paangin. Taadadyak kaya't makita di taunag, Lola. Day, anya ko matisaan mo akayat makita di taunag ti balayo. Saan yun nga muan? Basta adadyak kaya't makita di taunag. Alaman nga rod, taumunagak. Masaksak kita anak iti nakitak amayat a panagsarsarita da mami kan iti dayjay nga ana. Awagak kit din ni Tito Tom. Anya ka diti imbaga ni Lisa, adi na kayat makita diti unag ti balayo. Ne, anya ko mati di na kaya ta makita. Kat saan pa'y mo't nga imunag dito balay, nanang? Adamot di taruar ang masursurod. Anyaman nga dan tinaknakan na, tatiman la ibagbaganan. Anya ti aramiden nyo, aya, itay si Magpet. Amangan no itay aglutluto ni Ana, nanang. Ay, anya ngay nga rudjay imbaga na, adi na kayat anakita na. Inggaraw naman nga tan ati ugali na at tila maibagbagana. Umay tumot lamang ang dayjay numabisin. Naimbag ta sinong bata nyo ti awag ko, Tito. Itaman pa ngay mawag kali sa anak. Ada ka di importante ni bagam? Kuha nga min, Tito. Mayat kayo ka di ang makirelasyon ni Ana iti lalaki, Tito? Anya? Makirelasyon ko nam? Wan, Tito. Ada nga min kanayon akakuyog na. Ada laki di relasyon da. Masiguradong kandiday ta? Naasitig da nga min iti tunggal maysa, Tito. Anya ka dito imbagam ka ni Lolam, adi mo kaya't makita dito unag tibalay. Diyak kaya tagyan dito unag, itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak, tanagpariirak ijay. Ala, ingkan aggaot tamangan tayon, nakaluton ni Ana. Si kanto mo ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, Kat. Kay
kayat yun ni Ana ngam iti siyak nga anak yu, mami. Siyak ti anak yu. Saan kat nga iso? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Diyak kaya tagyan diti unag itay, tanasalay moot, mami. Rimuarak ta nagpariirak. Ala, ingka nga rod aggaot amangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kantumot ti aginaw numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko kat. Kay kayat yun ni Ana ngam iti siyak, mami. Siyak ti anak yu. Saan kat nga iso? Lisa, kasta ka din kakiting ita ti panunot mo? Apay ano ibagam dayta? Saan kit din, mami? Nalailo kayo iti tunggal maysa. Naragsak kayong agsarsarita. Idino ta siyak, kanayon nakapagungtan. Panunutom man no apay nga inungtan ka. Kanayon ka nga agbulakbol. Saysayangam ti panagadal mo. Kayat ko anasaya at ti agbalin a masakbayam. Ngam anya ti aramidam. Imbaglakit din. Tanang ato tinaalata iti test tayo. Sika talaga ti inspirasyon ko. Nangato tinaalam, gaputa nagripaso ka nalaing. Saan kita gapu kanyak? Inspirado ak nga agripaso. Tapno na nga to ti maalak. Una yan, tasyak pa'y katimpambar mo no apay alinalaing mo tinagripaso. Una, taday ti pudno. Lima ingak samat. Manipod ka na yung kakadwa. Taapay mat. Una, agsipod tadyak kaya ti paabak. Isong aramidak ti amin. Tapno na nga to mati maalak iti test tayo. Lisa, naawagam ka di ti ama ni Ana? Wen imbagak nga ada ka relasyon ni Ana. Tapno, saan napawitan ti ama na? Tapno agpada kayo amabitin ti kwartana? Rumbang lang. Iso lang nga rodan ti kanayon akakuyog ni Eddie. Iso manan ti mas kayat ni mami? Pag ko naamat, nga iso ti kayat ni mami. Manipod nakita na ta iti parke. Mariknak nga imadayo ti rikna na kanya. Uray iti balay mi. Pinagong tandak mat. Anya nga ta aya ti aramida tapno maartapak ni Ana. Kaslaman at daamin kankwana. Idinto taawan kanya. Hello, Dad. Imbag ta nakaawag kayo. Ipadamag ko kumaan na nga to dagiti grado. Pundo ka dit, ibagbagam? Kaano pa'y alinastugan kayo, Dad? Aguray picture at ti grades ko, ta isend ko kada kayo. Mabit lang, Dad. Okay. Aday tan, Dad. Insend kon kada kayo. Nangangatong agpaiso. Anak, andaman damagag. Anda ka din boyfriend mo? Boyfriend? No best friend? Adda. Ngam awan pa'y boyfriend ko, Dad. Agturpos kan agtrabaho akpay. Sakbay day ta a boyfriend. May karim ka di kanya, kasaan ka pa'y amaki boyfriend, kabayatan ti panagadal mo? Mangnamnama kayo, Daddy. No imbagak, aramidak. Namnamaag tayo ta anak. Ika gumaagmat ni makaawid into na gradual ka. Sige nga roda na anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. Anya nga ita, bagsak mo't amin dagiti grado.
Di ka di masayangan iti naglabas a semestre, tanabagsak ka? Anya nga ti maramidak, mami. Isumat ti kabaulak. No saan mo akabaalan ti agadal? Kasanulaang ng ti masakbayam to. Kwa. Adumat di tati sana nakaadal. Yung apay ngay agbibiyag damot latta. May mayat matlaang no di adal ka ama ko na anak ko. Nalaka makakita ka iti nataltalgad at trabaho. Imbag ka na sabat ka di ti palengke. Papanam ka di? Adala na pan ko ginatang. Fe, pagtuluyan da kakadipay dagiti dadakkel mo. Kalpasan anabagsak dagiti gradom. Niading ko kanon ti pagtuluyan da. Tasyak ti sumardang. Makapasuron. Ay, oray siyak. Naawananak matitiganas nga agadan. Idibagsak dagiti grado. Anyamat nga tinadlaw mo a resulta. Ti panangiyawag mo iti ama ni Ana nga addaan dayto iti boyfriend. Padasok man gayam nga awagan manen. Tapno, maamuak no anya mo ti kapanunutan na. Sige, awagam tumanan. Tapno maamuantan no anya ti maibagana. Nakaawang ka met, Lisa, anak. Ada ka di padamag mo? Kumustaan kayo lang, ma, tito? Saan kayo kading agungat, no, ada ka relasyon ni Ana? Tinaskan kat dinabaybayan ti panagadal na. Tidakas, no, mabagsak. Dahil ti saan ko akayat. Sayang lang ti gastos na nukas jay. Kasta ka di, tito? Mabalin ka di a picture am ti grades mo, tay send mo kanyak. Kaya't ko makita na ti grado, makas iti naramid ni Ana. Ha? Ekwa? Kita agpay no ayan dagi gradok, tito. Awan nga mindig ayan ko. Bye, tito! Ha? Bye, anak. Anya nga tinaibagan ni Titom. Naawagam? Masurunak. Tay baga nakilin a picture kano dagiti grades ko kat isend ko kanikwana. Ha? Pinicturam ko maa. Kat insend mo. Tapno makita na abagsak dagiti grado? Oy, di mo inaramat di ta panunot mo. When kayam anya. Bagsak tagayam. Jaknutan na panunot dayta. Nilataan na ti bida. Kaano ak nga tamat nga agbida, ta isumat ti agkontrabida. Tidakas, no isulat ta ti bida, kat sikat ti kontrabida. Sana mabalin. Dumtang tulat tamat ti panawan, asyak tira umanda. Day talaka din cellphone mo, ti mulmul ang langam, apok. Ay di kan samot tan nag-enroll. Naka-enroll sa manan ni Ana. Ni manen ana tinakita yon. Ay sika, ti makitkitak ita, iso akasasao ka. Day tala cellphone mon tumat nga mitibot-buting tingam. Uray kitaan nyo. Ada na saya at agasa at nga agur-uray kanya. Gapo iti dayto a cellphone. Ay, anya ngay kumati na saya at agaasat amauray mo dita a cellphone. Awan lat ammo kon. Babaan iti dayto a cellphone. Makapanak iti sa bali a pagilian. Kat, mas daw kayon tulaangan. Nakaragragsak ka mo tita. Anya ka diti madamag. Agkita kamin iti naamamok iti cellphone. Amay sa a foreigner. Agkita kami kano iti airport. Foreigner? Ay, imbag man. Papanan nyo kanungay. Kalpasan nga agkita kayo iti airport. Makiasawa akon kankwana. Ket mapanakmatan iti sabali a pagilian. Mas daaw danto no adda akton iti sabali a pagilian. Ay na, umapalakkan ka. Ay, makapanak kumamot iti sabali a pagilian. Ay, amo ka din ni mamim? Saan ko pa nga imbagbaga?
Maklaad dan tulaang no adda kon iti sabali a pagilian. Uy, iso ka di anangala ka iti passport mo, iti agad-adal tapaylaan? Una, taplano ka paapalan ni Ana. Umapal to kanyak day chay. Di da mo. Nga adda Facebook friend ko as sumurutak. Ay na, Facebook friend nga agbalinto nga asawam. Adda ka din ni Lisa dito'y tatang. Awan nga min ije balay. Kaano pa di pa nang damag mo? Kat kunak nga awan dito'y balay. Nagdamagak amin ang dagiti amok agagayam na. Ngam, di da ka numot nakita. Kan saan ang maawagan ti cellphone na? Agpatulong ka kini Ana Ta sigurado nga muna no sa dino ti ayan tigayim na. Ay, sige nga rod ta, agawid akpay tatang. Barong addan nga agpayso ije balay. Hello, Ana. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awagan man namin nga amon, taagdamag ka no nakita da ni Lisa. Awan ka di pay? San ka di ako nanifay nga adda iti nasayata ka sa saad? Ngam, di naman tibaga no ayan na. Kunana nga ang mga no simurot ka no iti Facebook friend na. Amuyo ka di dayta a Facebook friend na? Saan mat nga Rod? Madanagan una yan ni Tita Mara. O sige, tainak kasarita ni FJ Balayda, itamat laan. Imay kamat diti balay, Eddie. Umunag ka Damagak ko ma, no amom tinapanan ni Lisa. Madanagan una yung dati Tamara kan Ana. Tiimbaga na. Kat sumurot ka no iti Facebook friend na a foreigner. Ada nga min passport na. Ay, amang ano nakadanon dan iti sabali a pagilian. Anya? Apay adi na yung bagbaga pumanaw. Tapno masurpresa ka no dagiti kabalay na. Nga madimot a sorpresa. Maladingitan lakit din ni Tita Mara. Numaamuan na dayta na pasama. Hello? Lisa, kumusta ka? Anya pagilyan ti ayan mo ita? Anya apagilyan? Pilipinas pa'y laang Lino kunak dati kaslabakas. Imbaga na nga umunugak iti eroplano. Imunugak mat Idi naglanding ti eroplano. Mactan Airport mat. Pilipinas pa'y laang kayan mi. Anya? No kasta, adda kayo diti Pilipinas? Wan, idi damo, mayat mat. Idi kwan, di namot kayatin na rumwarak. Agyanan ka no lang iti unag ti balay. Kayat mo asawan? Kaslan nakakulong ka dita? Wan nga Rod, kayat ko ti aglibas sa pumanaw. Nga mawan mo't kwarta. Kasano ka makasubli dita? Lisa, kayat mo ta ipakaamok ka daan Sige man nga Rod. Ngamin, naungat dati kaslabakas a foreigner. Kagurgura. Sige, ta ibagak ka daan Ngimat fe agayim ni Lisa ti masabat ko. Ay, Ana, imbag ta nasabat ka. Saan ako amapan ijabalayo? Kaslada importante nga ibaga ma. Anya ka di dayjay. Ningamin Lisa, imawag. Kat kuna nang ijay kanong maktan, tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan da. Ay na, kwa na. Naungat ka no jay sinurutan na a foreigner. Anya? Alaag man nga rutino sir na a number ang nangawag kan ka. In-block na kami siguro, ta saan mi maawagan? Sige, ay, kayat na kano ti aglibas. Ngam awan kano ti kwartana. Anya nga iti aramaten na, nulumugan manen iti eroplano. Sige, tayo nakagpatulong ka dagiti amamok. Ibuk ko iti eroplano nga agsubli dito Kumusta nga taitan ti anak ko? Ayan na nga tan. Imawag ka no ni Fetita. Adda ijay maktan. Inalak ti number na.
Agpatulong tayo kadagiti masagnan tapno makasubli ditoy. Agpatulong taman nga rod. Tadyak amo ti aramidak balasang ko. Wan tita, saan kayong agdanag? Ado ti am-amo ni Eddie a pagpatulungan mi. Ada kabagyan na kano ija airport. Ay, pangaasim man nga rod balasang ko. Kaasimot ni Lisa. Impaglagit dahin tanayat daan na kin Eddie amang tulong kini Lisa. Ay, noan niya ngamin at tinaknakan jay apo ko ta. Si Murot kit din iti di na pa'y unay am-am mo. Pakakita na nakurang ti panagpampanunot na. Namam na lang iti Facebook si Muro tayo. Ay, mas daawa ka. Dilakot nagnakaman. Gapo iti ayat na amapan iti sabali a pagilyan. Ang Pilipinas mutlagayam tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan na. Ay, nimbaglakit dahin tada kabagyan ni Eddie, Jai. Nakaalad amot kano ititikit na. Online kunadan sa ijay. Ay nga, imbag ta nakasangpot kan anak ko. Naawandaan na kan Eddie at imulong kanyak. Kasanungatan, katjak mo't amutar aramidak. Welcome back, Lisa. Apay asimurot ka iti di mo unay am-am mo. Narigatan kami siguro anang tulong kan ka. No awan ti kabagyan ni Eddie dito'y airport. Agyaman ako unay kan ka. Iti pa lang tulong mo kanya, kana. Awan anyaman ha, step-sister. Napatag ka kanya. Iso ajak mat kaya tamay sagmak ka. Kastamat siguro ti aramida. No siyak ti may sagmak. Saan ka di? Owan Agpinatagta. Akas step-sister. Kat ulit agtagyaman kan ka, ana. Tuladag tinasaya at akababalin mo. Nakasaysaya at kaakabsat. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Supapa ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributaso. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.